Ka JN Suzuki Maubleiling baki branch Hajawai ICAR Maulai bat Mairang kawan ra shapi ki scheme baper kum ka free helmet cash discount ka bah 9,000 tingka ka exchange offer hadu khatsan 1,000 tingka ka extended warranty hadu ship hostnam khatsan % discount haki accessories ka free 24/7 road assistance lembat ka down payment bat ka interest rate. Kekenhun Jylla football jong ke Jylla Meghalaya. Hapok kekerdan kat kendai senam kerta kira yokur ya kata kemaksiar da ke bapelim no ya ke Punjab da argo lanot ha ke jingkun final ha ke football jong ke Khelo India Youth Games arhajar arpusau ke Balalong Hamadan Jawaharlal Nehru Stadium Tamil Nadu ha ke live witri Kyllalyngkot arhajar arpusau. Yegini ke arti lagi gol yo bantep da u badondor marbanyang ke wei ha ke lastap ke wei pat ha ke kelamin. Kini sian ke Benengkong ya ke Meghalaya bahkan yora berkur ya kata kemaksiar ha ke Khelo India Youth Games. Wala ke Meghalaya kalau yo ben mi khamat tang ya ke football kalong pat ke basngau tenan bakla yora bat yokur sendan ya kata kemaksiar. Kum ke kenhun ke berkat ya ke jing jong kinong ya lekai ke bedang habban shania ha ke kambela ben yo ya ke jakpo. Ketebek Jingshai Umroi Football Association hakasian ke Benengkong kala pelong ya ke night football knockout tournament hamadan ya lekai hakasnong Umroi Ribhoi district. Kajing temu bala pelong ya kini kajing ya lekai football kalong man kring ya kinong ya lekai ki balik bala hakapor mensengi bat ki bamla satya bane shimbenta hakajing ya lekai hakapor mensengi. Ya kini ke night football tournament apen sedang hakalai pautri Kyllalyngkot arhajar arpusau hakabala pelipat ba dau MLA jong ke Umroi constituency uba daman bat lamari. Rengkat kajing sakilang jong presiden ketebek Jingshai Umroi Football Association uba Shalan Seliang bat kiwe-kiwe. Kinong alam jong hanya tribute council kalai penyakren bat director jong Nigrims Hospital u Dr. Nalin Mehta. Kelami jendan nakajing alam hadin bala keno ba uniu kli nongpet jong ka Nigrims Hospital ulah kren event bat Kenya ki kum ki kena surak ki bakwa bantaw jingkulmar. Kerkum jingit ho jong presiden ke HYC uba Roy Kupar Sindram kaseng kala ya kendu ya Dr. Mehta kalong hadin baula phaktin syakaseng ban ya kendu mentara sengi balang ban ya keren halo ke jingdawa hadin ba kaseng kala aipor hapo shiposngi ban penurlong ya ki jingdawa ba kaseng kala pharu da ka jingtho syau Dr. Mehta. Magistrate baki pulit kila yo jingtip halo kini jingja kila wan ban tokit ya ka jing berngem jong kaseng ban khang ya kini krims. Hadian arkanta bagi sangut kinong alam jong kaseng kila yang hapelau u Dr. Mehta ulawan mi daladi ban pinjam ya kinong alam ke HYC ban panma bru ya ke ke bawla keren hapo ka jing alam. Ka kenhun jong kinong alam ka BJP ka bakentup ya ka presiden ka Mahila Morcha na Meghalaya na Sikkim na Nagaland ban ikiwei pe Jylla jong ka thanj tela mi ni. Kala lejingo ya ikong silbi pasa ibala syajid ban yo pediang ya ka khusnam Padmashri bat penkup buram ru ye i. Asendra lang ya kini kinong alam ka Mahila Morcha the chief spokesperson jong ka state BJP uba MH Kharkrang but state vice president u Gaganjin lembi dikot jong ka party. Kipulit jong ka East Garo Hills kila pelong ya ka jingkhandra ha ka klau berben jong ka Borkingri East Garo Hills hadin ka jinglap ya ka wei ka tiar ka baphala. Kipulit kila pelong ya ka jingkhandra ka bajur hadin ba kila yo jingtem ba ka wei ka parachute kala hap na sun beneng ba ka wei ka tiar ka baphala ka badan berkasong. Da ka babu akhmat ya ka thong ban yo ikle air ka bakhuj ban yo I ya ka jingjerngam jong ki klau ki batam ka Khasi Hills Autonomous District Council ringkat ke jingat trelang ber ke Meghalaya Basin Development kelapan sedang ya ke weka project ke bala tip kum ka agroforestry carbon credit scheme. Halo kini jing temu kidan arpo prangut kinong rep ki balawan syakmat ban register ya ka jaka jongki ban yo ya kini ka scheme ha ka bakin yo jing mentoy ha ka shisnam kanam duna ya ka khatsan 1,000 tingka na lor ki maram ka bakila yo ban penya yo. Hakini kasngi lai don benta ki klit nong sencharge nong jong ka hima melim bat kumjuru na ka hima khairim na lor ki nong yalam jong ka IORA Ecological Solution Private Limited bat ki officer jong ka district council na rilung khasi bat rilung jaintia. Kat kum jubab RTI bala yo pediang lapen pau Pyrthei ba ka hospital hathani la keno bakala yo ya ka jingera pisa na menteri rong ba ka Jylla ling ba ka chief minister's relief fund da ka ba shustoi thok ekikot kisla.
Anil balong unong wat RTI lapan nak jubab ke babnia nak office jong menteri rong ba Eknath Shinde halo ka jing penankam daki kot kisla basu soithok bat pelaj ya kapisa nak Chief Minister's Relief Fund haki asnam balalet no tang hadien bala shimti kumu menteri rong ba Jylla Maharashtra ka Presiden kari Draupadi Murmu haka sengi balang kala ajing kren haka dorbar parlimen jong kari da ka bakdau ba ka jingweng no ya ka article 370 kelawan ra ya ka jingpen keladur ha ka ki ka kamai ka puli ka puthi ba ki la jingada ha ka ni ka jing kran ka president kala ong ba ka jingshna ya ka ram temple ha yodhya kala long ka jing pos new ka bala ne jin shis pasnem pat ka balawan urlong menta menteri rong ba ado kari Narendra Modi Hulong ba ya ka mangtingka ka bapura an sawanra hapo ka parlimen andalat haw ya ka sarkar ka bathamai Haka jingkran bakila Pyrthei Khubor Modi ulong baka sarkar kan buat renti ya kirukom le kibarim namar baka election kala Janwan bat ong shu baka menteri jangatanat platingka kan Nirmala Sitharaman kan manra ya ka mangtingka la shai berkikatu kan ni kimat ban pli lenti na ka benta kan di ka jingthumu Kashnang Sirwar ka badan haka Jylla Karnataka kala ki phalo hadien baki runar ki bamla ban ithu kala pendek sentiu daki slipar Haudur mod jong usim barim kamai suru utipu sultan. Tang hadin kani daki hajar ngut kipat ba akla mi surok ban pelong ya ka jinga ki hatipu circle da ka ba pakhang ya ka surok bat thangru ik tayar kali bat dawa ban kemno mardor ya ki runar ki barangti balle ya kani ka kamriu khlaw. Shisngi hadien ba ka ying bishar Kerala kala rai penrem yaki khatsan ngut ki khot jong ka Popular Front of India balasha khen bi an halo ka jingdong kti ban penyam yang nongalam ka BJP Urajin Srinivasan house nam aratar arpaway ki bor pulit kala nang klan shu ya ka jing pahara ya ka nong bishar ka China kala weng wang ubade rocket scientist na ka political advisory body ka Chinese People's Political Consultative Conference kala weng ya ha ka jingalang ka balalong ha Beijing ha ka las ni ublay hadin shisnam bala thongkam ya kumur khot klam da iPad ya kanu ka daw uwang bala san pasau snem karta dangshen ulayalam ya ka China Academy of Launch Vehicle Technology ka balong ka shlam paukman ka bapet ya ka jingaday bat ki kam how hari China Kinong tauan jong ka Congress bat kinong shnong jong kari Amerika kisah pedeng kedung kelengo bat bu jingkeliru ba kumno President kari Joe Biden un pinpai kala ya kile no kibala yo jingkershan na kari Iran kibala laban kesam ya ka defense system jong ka Pentagon hari Jordan bat man penyap ru Kyllalyngkot kishipai kari US Buna ki he shipai kala pinpau baka jingher thma ya kari Iran kala bandang pinhe shu ya ka thma namar bau President Joe Biden badu Defense Secretary Austin kala smai ban ajubab ya ka Iran hakanu por katkum kamon ka jongki Kaying bishar jongkari Pakistan hakasngi balang kala rai penrem ya menteri rang ba berem jongkari Pakistan Imran Khan bat ya ka kurim jong ka Bushra Bibi da ka ba hukum ban set along yaki haduk khat sausnem halo ka case tu shakhana Kajing sanga Asia dah pereng kari Israel bakileno Hamas na kabenta ban pelan yakinong Israel bala syara bor kala ban long hakatayaw ka bansawan. Ka Defense Ministry jong kari Israel kala pentip ba ka jingkren halo kani kadang ya syakman bat man pelong ya kajing sanga Asia kenang ban yo pelat shwa yakintei yakiriu temben bat ikibadan hapereng kajing shitam kibala syara bor hakileno Hamas kibala hiar thma kendit yakari Israel hakanyau trik urisau arhajar arpulai. Ka sarkar Egypt kala maham ting ya ka sarkar Israel bakam dei satya ban pha ya ki shipai bakin perking ya ka rong kami lingba ka khardap Philadelphia ka badan ha shilenter ka khapu jangkari Egypt ka Gaza Strip kani ka jing maham jang ka sarkar Egypt kalong hadin ba udia rashwan ubade chairman jang ka State Information Service kari Egypt ulama maham ba ka Israel kala ban kini biang ya ka khardap Philadelphia corridor da ka ba penkhen ya ka peace treaty jang usnam 6000 khandai spa nyop khandai balaya soi bat ka sarkar Egypt Ka United Nations kala pelat pat ba ya ka 2024 humanitarian needs and response plan kenang man yo ban ajing ram $1.3 billion shaki san point r million ngot kinong song kari Somalia kabla mal ya ka jingsha penjelor haki bor ka maryang ban ka jingwan ng shop jong ka klam Stephen Dujarric ubade spokesperson jong ka Secretary General ka UN Antonio Guterres ulaong ba ka United Nation kala ikren bat ka sarkar Somalia na ka benta ban pelait ya ka ni ka song jing rapisa
Kisipai kari Israel kila rung Khubor Al Amal Hospital kabadan hakithan Khan Yuanis jongka Southern Gaza Strip bat penpra ye kekenro jongka hospital bat batharu bat penkendia no mardor ye kinong pang nakni ka hospital hakini khniat sngi bla letno kibenta jongka ni ka hospital kila shat hair daki namding hak kisipai Israel hakabar ki phawut ki brio kila yap bat mensaw Haka Al Amal Hospital di kispangut kinong Palestine, kaya syongri dengan Khubor hadin bagi Kisipai Israel, kila terbom miki babun benta jangka Khan Yuanis. Dikitu kilang Khubor hakimat kimat mentang singi Khubor.